Kwemera icyaha ariko ukaba umwere. Ibimenyetso mu rubanza rwo gusambanya abana. Gusambanya abana ni ikibazo gihangayikishije sosiyete nyarwanda. Niyo mpamvu inzego za leta zitandukanye zagiye zifata ingamba zinyuranye mu rwego rwo kurwanya icyo cyaha. Nk'uko tubikesha inkuru ya RBA, abakobwa b'abangavu 300 batewe inda zitateganijwe mu karere ka Ngoma mu mezi 5, ni ukuvuga hagati ya Mutarama na Gicurasi 2024. Inzego zinyuranye mu karere ka Ngoma ziremeranya ko icyo kibazo cy'abangavu baterwa inda giye guhagurukirwa na buri wese kuko giteza ingaruka mu muryango nyarwanda. Ingaruka zirimo ubukene, indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, impfu n'igwingira ku bana bavutse. Muri ibi biganiro hagaragazwa ko benshi mu rubyiruko baba badafite amakuru ahagije ku buzima bw'imyororokere, ariko ntibanabone serivisi zikenewe zo kuboneza urubyaro. Imibare igaragaza ko mu karere ka Ngoma kuva muri Mutarama uyu mwaka kugeza mu kwezi gushize abana 300 batewe inda zitateganyijwe. Muri rusange intara y'Iburasirazuba iheruka kubonekamo abangavu 8,801 bari hagati y'imyaka 14 na 19 batewe inda hagati ya Mutarama 2023 na Mutarama 2024. Abantu 70 mu Burasirazuba nibo bakurikiranyweho n'ubutabera ku byaha bigendanye no gusambanya abana, aho 32 baciriwe imanza, muri bo 10 bahamwa n'ibyaha. Nshuti bakunzi ba Pifa TV Official, twongeye kubasuhuza aho muherereye mu mpande zose z'isi, tubibutsa abatarakora subscribe kuyikora mukanda ku nzogera kugira ngo ibiganiro tuzajya dukora bizajye bihita bibageraho. Muri iki kiganiro turasuzumira hamwe imanza 3 zaciriwe abakurikiranyweho gusambanya abana. Turaza kugaragaza ko kuba umuburanyi yemeye icyaha byonyine atari ikimenyetso kikimuhamya. Turaza kubona kandi ko kuba umwana yashinja uregwa byonyine bidahagije kugira ngo hamwe n'icyaha. Ikindi gikomeye ni ukumenya ikimenyetso gishingirwaho mu kugaragaza ko uwasambanyijwe yarakiri umwana igihe yasambanywaga, ndetse tubibone ko gutinda gusuzumisha umwana wasambanyijwe aba ari ikibazo. Bishobora gusibanganya ibimenyetso, bityo ubutabera ntibutangwe nk'uko bikwiye. Reka dutangirire kuri uyu murongo watanzwe n'urukiko rw'ubujurire. Kwemera icyaha si ikimenyetso gihagije ngo uregwa hamwe n'icyaha, ahubwo ni ikimenyetso mu bindi. Kigira akamaro iyo giherekejwe n'ibindi bimenyetso bihuje n'ikiburanwa. Urubanza rwasuzumwe ni urubanza nimero LPAA 355/2021/CA rwaciwe n'urukiko rw'ubujurire kuwa 30/10/2022. Icyo gihe haburanaga ubushinjacyaha na Niyonzima Adrien. Turareba ku gika cya 24. Ikibazo umurongo ushingiyeho: ese kwemera icyaha kuregwa mu bugenzacyaha ni ikimenyetso gihagije cyemeza ko ahamwa n'icyo cyaha yemeye? Turebeye hamwe imvano y'ikibazo. Niyonzima Adrien yakurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 12. Mu bugenzacyaha yemeye ko yasambanyije uwo mwana. Mu bushinjacyaha avuga ko baryamanye ko ariko batasambanye. Avuga ko yamufashe ku mabere gusa. Naho mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge aburana avuga ko arwara ibisazi, ko hari igihe afatwa n'ibisazi bituruka kuri se, ariko yemera ko yasambanyije uwo mwana. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamuhamije icyo cyaha, rumuhanisha igifungo cya burundu. Niyonzima yajuririye urukiko rukuru asaba kugabanyirizwa igihano kuko yaburanye yemera icyaha mu nzego zose, ariko agahabwa igihano cyemereye. Urukiko rwemeza ko nta gihindutse ku gihano yahawe kuko itegeko riteganya ko kidashobora kugabanywa. Uregwa yajuririye urukiko rw'ubujurire asaba kurenganurwa ngo kuko yahamijwe icyaha yahimbiwe. Muganga wasuzumye umwana yahamagawe mu rukiko ngo atange ibisobanuro kuri raporo yakozwe.
avuga ko mu bizamini yamukoreye nta kintu na kimwe yabonye kigaragaza ko uwo mwana yasambanyijwe. Urukiko rw'ubujurire rwasanze kuba hari aho uregwa yagiye yemera icyaha, ndetse no mu rukiko rukuru agasaba kugabanyirizwa igihano ashingiye ku kwemera icyaha. Uko kwemera icyaha kwagombye gushimangirwa n'ibindi bimenyetso, bityo rushingiye ku murongo watanzwe n'urukiko rw'ikirenga, ku nyandiko z'abahanga no ku biteganywa n'itegeko, rwemeza ko Niyonzima Adrien ahanaguweho icyaha cyo gusambanya umwana kubera gushidikanya. Umurongo uhuriweho n'izindi manza. Kuba uregwa yemera icyaha byonyine si ikimenyetso gihagije kugira ngo byemezwe ko ukuri kwabonetse, ahubwo ni ikimenyetso mu bindi. Bigira akamaro iyo giherekejwe n'ibindi bimenyetso bihuje n'ikiburanwa. Izindi manza zafashwemo uyu murongo: turareba urubanza nimero LPAA 257/15/CS rwaciwe kuwa 11 z'ukwa gatanu 2018. Haburanaga ubushinjacyaha na Ndikubwayo. Urubanza nimero LPAA 202/2021/CA rwaciwe n'urukiko rw'ubujurire kuwa 21 z'ukwa 10 2022. Haburana ubushinjacyaha na Niyonkuru Amani, igika cya 17 na 19. Urubanza ruyoboye izindi ni urubanza nimero LPAA 0057/15/CS rwaciwe kuwa 11 z'ukwa gatanu 2018. Haburana ubushinjacyaha na Ndikubwayo kuko rwaciwe n'urukiko rw'ikirenga. Reka noneho turebere hamwe icyo inkiko zivuga ubuhamya bw'umwana. Agaciro k'ubuhamya bushingiye ku mvugo z'umwana utarageza ku myaka 14 ntibugomba gushingirwaho iyo butunganiwe n'ibindi bimenyetso. Urubanza rwasuzumwe ni urubanza nimero LPAA 00/2021/CA rwaciwe n'urukiko rw'ubujurire kuwa 11 z'ukwa 11 2022. Burana ubushinjacyaha na Niyonsaba Felix, igika cya 27. Ikibazo cyasuzumwe: ese ubuhamya bushingiye ku mvugo z'umwana utarageza ku myaka 14 gahabwa agaciro? Ingingo y'itegeko umurongo ushingiyeho. Turarebera hamwe ingingo ya 32 igika cya 4 cy'itegeko nimero 15/2004 ryo kuwa 12 z'ukwa gatandatu 2004 ryerekeye ibimenyetso mu manza n'itangwa ryabyo, ivuga ko abana batarengeje imyaka 14 kimwe n'abantu bakuru badafite ubushobozi bemerewe gutanga ubuhamya mu nkiko batarahiye, iyo babasha kubara inkuru y'uko byagenze, ariko ubuhamya bwabo bugomba kunganirwa n'ibindi bimenyetso. Imvano y'ikibazo: Niyonsaba Felix yahamijwe n'urukiko rwisumbuye rwa Muhanga icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 13, rumanisha igifungo cya burundu. Mu bujurire urukiko rukuru rugumishaho igifungo cya burundu. Uregwa yajuririye bwa kabiri mu rukiko rw'ubujurire, avuga ko yahamijwe icyaha atakoze kuko ibimenyetso byose ubushinjacyaha bwatanze bidafatika kandi bitavugisha ukuri, kuko ubuhamya bwatanzwe buvuguruzanya, ndetse n'imvugo z'umwana w'imyaka 13 zikaba zitari gushingirwaho zidashyigikiwe n'ibindi bimenyetso. Urukiko rw'ubujurire rwahamagaje uwakorewe icyaha n'abatangabuhamya babajijwe n'ubushinjacyaha ari bo Mugabe Bonifrida na Kampire Delphine, maze rusanga ubuhamya bwabo butaba ikimenyetso cyo kunganira ubuhamya bw'umwana, kuko mu buhamya bwabo bemeza ko batiboneye Niyonsaba Felix asambanya umwana, ko ahubwo umwana ari we wabibabwiye. Urukiko rushingiye ku biteganywa n'itegeko rwemeza ko ubuhamya bwabo nta gaciro bwahabwa, kuko babwiwe n'umwana, ntabwo bigeze bibonera Felix asambanya umwana.
Umurongo watanzwe. Ubuhamya bushingiye ku mvugo ababutanga babwiwe n'umwana utarageza ku myaka 14 nta gaciro bwahabwa mu gihe butunganiwe n'ibindi bimenyetso. Izindi manza zafashwemo uyu murongo ni urubanza nimero RPAA 0-133/10/CS rwaciwe n'urukiko rw'ikirenga ku wa 7 z'ukwa 11 2014 haburana ubushinjacyaha na Mvuyekure igika cya 17, n'urubanza nimero RPAA 205/2020/CA rwaciwe n'urukiko rw'ubujurire ku wa 17 z'ukwa 10 2021 haburana ubushinjacyaha na Nizeyimana Jean Pierre igika cya 31. Turebe n'urubanza RPAA 201/2018/CA rwaciwe n'urukiko rw'ubujurire ku wa 28 z'ukwa 1 2022 haburana ubushinjacyaha n'uwamahoro Martin igika cya 22. Uburyo raporo ya muganga ari icyitonderwa mu manza zo gusambanya abana. Raporo ya muganga ikozwe hashize igihe kirekire ntibe ikimenyetso cyemeza ko icyaha cyakozwe. Urubanza rwasuzumwe ni urubanza nimero RPAA 201/2021/CA rwaciwe ku wa 11 z'ukwa 11 2022 gihe haburanaga ubushinjacyaha na Niyonsaba Felix. Ikibazo cyasuzumwe: ese raporo ya muganga ikozwe hashize igihe cy'amezi 10 yaba ikimenyetso cyemeza ko icyaha cyo gusambanya umwana cyakozwe? Turebere hamwe imvano y'ikibazo. Niyonsaba Felix yahamijwe n'urukiko rwisumbuye rwa Muhanga icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 13, rumuhanisha igifungo cya burundu. Mu bujurire urukiko rukuru rugumishaho igifungo cya burundu. Uregwa yajuriye urukiko rw'ubujurire avuga ko mu mpamvu zimutera kujurira harimo ko raporo yakozwe na muganga ku wa 12 z'ukwa 2 2019 itari gushingirwaho kuko yakozwe hashizwe igihe kirekire icyaha aregwa cyo gusambanya umwana gikozwe. Urukiko rushingiye ku kuba raporo ya Dr. Ntihabose Aimé Patrick yarakozwe ku wa 12 z'ukwa 2 2019 hashize amezi 10 icyaha cyo gusambanya umwana Niyonsaba Felix aregwa gikozwe kuko icyo cyaha cyakozwe ku 13 z'ukwa 4 2018 usanga itaba ikimenyetso cyemeza ko icyaha cyakozwe. Umurongo watanzwe icyo gihe raporo ya muganga ikozwe hashize igihe cy'amezi 10 icyaha cyo gusambanya umwana gikozwe ntiyaba ikimenyetso cyemeza ko icyaha cyakozwe. Reka dusoreze ku kibazo cyo kumenya ikimenyetso cyemewe mu kugaragaza imyaka y'umwana wasambanyijwe mu gihe nta kimenyetso kimara impaka cyagaragajwe. Ingingo y'itegeko umurongo ushingiyeho ni ingingo ya 36 agace ka mbere cy'itegeko nimero 32/2016 ryo kuwa 28 z'ukwa 8 2016 rigenga abantu n'umuryango. Iteganya ko inshingano z'umwanditsi w'irangamimerere ni ugukora inyandiko z'irangamimerere zerekeranye n'ibyo amenyeshwa, kuzikosora no gutanga kopi zazo. Ikibazo: Nsabimana Alphonse yahamijwe n'urukiko rwisumbuye rwa Rubavu icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 17 rumuhanisha igifungo cy'imyaka 20. Mu bujurire urukiko rukuru rwemeza ko nta gihindutse ku gihano yahawe. Uregwa yajuriye urukiko rw'ubujurire avuga ko mu mpamvu zimutera kujurira harimo ko nubwo yemera ko yasambanyije umwana ndetse n'umwana yabyaye akaba ari uwe, ariko atemera ko ubwo yamusambanyaga yari umwana, kuko ikimenyetso cy'ifishi y'ubuzima bw'umwana yatanze mu rukiko kigaragaza ko yari yujuje imyaka y'ubukure, kuko kigaragaza ko yavutse ku wa 18 z'ukwa 1 2000, kandi kikaba kinavuguruzanya n'ibimenyetso byatanzwe n'umushinjacyaha birimo icyemezo cy'amavuko kivuga ko yavutse tariki 5 z'ukwa 2 2001.
n'indi fishi y'ubuzima bw'umwana igaragaza ko umwana yavutse tariki 2 z'ukwa kane 2001. Urukiko rwasabye ubushinjacyaha kurushyikiriza inyandiko y'ivuka acte de naissance y'umwana. Icyo gihe ubushinjacyaha bwashyikiriza inyandiko y'ivuka yatanzwe n'umwanditsi w'irangamimerere w'umurenge wa Mukamira igaragaza ko umwana yavutse kuwa 2 z'ukwa gatanu 2001. Urukiko rushingiye ku ngingo y'itegeko yavuzwe haruguru rwemeza ko inyandiko y'ivuka itanzwe n'umwanditsi w'irangamimerere ariyo igomba gushingirwaho habarwa imyaka y'umwana yari afite ubwo yasambanywaga. Umurongo watanzwe: inyandiko y'ivuka acte de naissance itanzwe n'umwanditsi w'irangamimerere w'aho umwana yavukiye cyangwa se w'aho ababyeyi be baba cyangwa batuye, niyo ishingirwaho habarwa imyaka umwana yari afite igihe yasambanywaga. Mu gihe itabashije kuboneka hatangwa urubanza ruyisimbura, jugement supplétif, cyangwa ruyikosora, jugement rectificatif. Ese hari ikibazo wibajije kuri ibi biganiro? Waduhamagara kuri telefoni igendanwa 079 08 58 217. Niba bikunyuze wakora comment, like na share na subscribe. Ibyiza biri imbere.